Күтүө күнүнен күндү көрөчүлер. Сахабыт сирин документальный бая ден аттанан биһиги республикабыт национальный архивыгар балтарам өлүен деланы карайхатабыт. Жачакчы кем керехете болалар бу архив документтара. Самай былыргытын 17 суанаксыз 19 үеттен кепсияхпин багарабын. Он сетти сүйеттен сағалатаққа қолыбыртығын 632 жыллаққа манна нуча бойводалары кәлбеттері, бұла солықтан мұта. Ол бойвода делалара да хуруктара нуча хуруга битіге бүтінні. Москва федеральный архив бар. Бұлырға ақталары қарайар архивтен, онына қаралтаға хыталар. Якутская приказная изба ден 5 опистан тұрар жүдді аулақан 6 тұхынчаға тие документ бар. 5994. Же ол документларга сахабыт сирин былыргытын кепсир, сахалар олоқтарын жахақтарын кепсир, жахақ төлөһүнә, хақалар чолобуттара, чолобуттен аты былыр хуркуриялар эте. Үңсүү да курдук, бәлерин этилерин кахалгаларын эмие турурсан, оннаттан үксе қахақтар делалара. Нуча ударыстыватыгар кирен баран мутаттан манна нучалар келенер хурка бичикке кирбик биттен антон болар ден этебит. Ол инне бигеттен хакалар хана неме хуруктак бичиктак болар бытын билинге тургунан науканнан да кастан элик. Онан жау хатты сүйеттен ол биги көрөбүт. Мен ол хатты сүйе документтарын үйрөп битим онтан таксахыл болла. Манна суоган быгытынан бу сахабыт сирин жону хергете билектактар диханыбын, олихин боллағына тиен оны ағаны өретебін. Аны ылбытча кихи ақпат документтара скоропись 17 века ден бәйтеме туспа былыргы старославянска дәдеққа хөп, нуча кириллицитігер, оғынан барын билинге букваларынан болбатақ атын буквалар. Қолы бүгін көрдіріқпін бағарабын бұл манна ити үйреппет документтар бұттан копиятын тахардым. Бу бар. Бу манны кургу боллаганна столпы ден аттылар эте былыр. Эбитер столпсы. Антуранжа агара. Устук. Тога детаха. Бу мен бэм холобур буттан этебин. Бастан ою бичик курдук көрөретим тиен баран. Онтан боллагана жа токуйдатым. Отан туаха интернетка куярга бар. Бу манны хайдах методика тайген агарың тугун. Просто биле жаныган туран аға өренек қанада, қараңы өренен нада, оны мен білеген лобырға чағықпын сөптен, онтан таққағыл өретен барамын білегінде келен. Онын жон интерьергер жон холобыр итеттігер жаныған туран жарықтан наққасын бір ағықтарын сөп. Так, которые животы привезли нехорошки и платили по записи по Валекминской остроге в приказной избе стольнику и воеводе Михаилу Семеновичу Ладыжинскому, очоларга воевода баретеди, и околичного. Оно лично ему нехорошке, будучи в Верхневилюйском зимовье государева великого князя Алексея Михайловича вся великие и малые и белые России самодержца. Ну вот, бу нехорошка деньги еха білюгістігер тиен үлелі барарыгар память накастен. Бу накастен былыргыта аты олгынан барыта инструкция ден күрді білінгінен ұллаққа. Оны тиен ол білюзіме ойтын қайдақ тұтарын, қайдақ жағағы қомуярын, қайдақ аманаттары тоқтурын, онына с великим сбережением принимать и ясашным сбором родить. Вот родить. Урукку тутулы батылар словардарын бу манна бекинге меремекиллерен турабын холобур. Бу документтер тоқта кепсянин бол батақ именно документтері киллер битим, онна манна кеннигер словарь киллер битим. Словарь старинных слов и терминов тен. Аманат тен олата заложник от того.
в ожерелье ден ожерелье, горносталь диллері бит горностайы. Денище это день. Знамя день, отличительный знак, ставившийся в старину вместо подписи неграмотными. Бу знамя якутская день бағарықпын бағарабын, бу қолы бір хақалар біле үңсүй хуруктарыгар бұлыр вереға хоқ боланлар тугун тураралар бит. Знамя якутская день аттылар, нучалар, оғынан барын туақ ден урухуй ынақ, ат, хылгы, оюта, эбетер оқса кене, именно бу эбетер лодкалақ кехи, балык сыппын ден, біле қолы бір тугунан жарғыраларын хурияллар эбит. Онна оннук оюты әреллер. Мен бу деланы баллағаны үйретен бінде ақылар біле сөтеки нучалар келен бараннар хурукка түйердақтар эди, батча болас бар эбит. Оны эти бикете фуругар бар. Ленаға олықта хақалар, 10-тыгынча ақсанна хақалар, атта, хаты хақалар, хүддәқ, үчөйдік, хөйлері, әлбәға, байдық тоттығылар олары биттен бар. Onun баллағына манны кәлелері қолы бұлыр гаттан өті олырдақ бүттяны білейін археология ете дакастыларынан ученыйдар білеген әлбәқтік қағыларын оралылар. Onun 10 түрді сүйеттен бары біп. Манны олар бұппұт, олаққаннады қалбаңна баққа көс олықтағын бол батақ бұт. Түріт олықтағы омықтар бүттен дакаста баран әрәр білеген. Бұл бечәттен бір документтен Якутская приказная изба Москваға фондаға бар. Бұл маннык 6-тыгынча кәріңе делі бар. Бұл қолы бір делі кәпсирінен хүрбә 2 листәқ делі. Онтың баллағына лигер тағырды хүрдәқ әлбәқ миллионнен делі. Бұл столбсы қолы бір ұғына 314 метрі. Оны ханан көрің. Бұлырғы хұрықонны құрылар еті, оны еті білі бұлырғы кейнелерге көрдіққа ұрылуын құмаға әриелерді. Бұл маннығы ұрылуын құмаға маннық әриен барандар байалылар. Оны хорағар білі бәчәттілер. Оны бұл маннық еті тұттаралар еті. Оны бұл маннықсы қараялар еті. Біліңі көрдік бігі деланы маннық тихәхінен бол баққа емен ұрылуын. Қас бір делейін оны келейділер еті. Маннық документтер. Ол документтен аңарда соғытық документ бігеға қаралтаға бар. Бігеге национальный архив бітігер. Ол документі болағына бігеге самай бұлырғы документ ден хәдәқ документтер ақсанларғар кейлер бікпіт. Бұл бар делата. Бұл 600 түрдің ағысыллаға Москваға улахан бұң бол бұта. Еті біле Туска қачырда бітігер стрелестер бұн набыттары. Стрелесі ден очытағы баяндай жонлар. Ол бұн набыттарын ең ху теген болан, хелестия болан, әлбәқәйіні бұманна хебирге сылқа ағып бұттары. Ол документ. 600 түрдің 9 сыллаққа олынны уәхетті күнвер хұрылы бұд. Сибир прикағыттан Москваттан кәлбет сұрук, манна байыбодаға кәлбет. Государя, царя и великого князя Алексея Михайловича вся Руси на великую реку Лену, в Якутский острог, воеводе нашему Дмитрию Дмитриевичу Францбекову, да дьяку нашему Осипу Степанову. По нашему указу посланы с Тобольска на великую реку Лену, в Якутский острог. Ол байыбода манна хұрғар әтерінен боллағына да батча хылын айдары үтті бүттер 11 кехіне. Аттарын бардын аттан хұрыяр. Бұ документға Тобольскайынан үтті бұт, Тобольскайтын хеқа тиелер. Онна да қас бірді кеге атын аттан тұран бұ кехіне манна пашняға. Кехінен гулящих людях. Олата бәйті тұғу тоболарынан үддер, тұғы қайдақ жағанарынан деві күрдік. Бұн тұбыт осториялақ қайдақ бұл бұппыт. Урут боллағаны бейті 660 сыллақ документы Спаскай таңара дейтін тұтутын хамай бұлырғы біттен аттыр әті біт. Онтын бұл 2-12 сыллаққа бұманы бұланылды біт.
Оказывается, бу дело бу тата болланы уркуннан россып ден хыджар. Россып 17 века дени. Ото урут боллагана улаханнык биле эти скоро пихи агар кихи агаяк болан холобыр агыллы бакка хыппыт. Онтон Василий Николаевич Иванов, доктор исторических наук, келен көрөн аган жачакчы полный документ биттебите. Холобыр илистеринде Аллахка атын илиске биле хурулла хаджаллар, оны бихи батын иккенденин бу көһөрөн бит биргимиппит. Уонна манна интерехине диен холобыр туактах. Бу манна воеводага диен бу манна адрыстах. Онун олох полный биле бәтин жин толору документ быхытынан көрүлү бите. Уоннаттан оны киллер биппит. Onun bollarına de bu uahti süyeten böyle jılı var kolubur. Onun turan bolla onaqsı süye bit bollarına me olaq ağayak manna. Onaqsı süyeden tığınca hette hüsüllər. Tığınca hette hüsüllər bütüleritten kandı geme var. Öğreten körbüp bütünen tığınca ağı süyüz doğuanıllaqqa ulaqan bahar bolbut manna. Arxib jete iki jete mayan qalbut, onu bilum aybıttar bolu dihanı bit. Onun bollağına urukattan dağını arxivka bolğomto ulaqanı gurullu bata bitten köröbüt. Doğa detakka ol bahartan bahar, ol hığınalaq dokumentler bit. Bileyin bara bollar töhölöq kolubur eme istoriya bitin kerheli etileri. Onun otan iti Якутская приказная изба дени кепсетим, ити былыр Москвага хытары. Он тубут эмие де манна чиновник әлі хаджан көрбіт бұл Якутский архив диетер кирен о хүрдәк та былыргы хедәк улахан исторический хыннастақ документтер қараллағы таллары биттен Илин Сибир губернатор гәретер. Оны әппетін боллағана мантан ұлаттаралар. Әлбақ бағайы. Onun бұйғанан ол Москваға білін қаралтаға бар боллақтары ди. Onun emiyetine itottüger emeye o hatti süye biter jollu akpıt. Demin bu yılları öğreten baramın bu manlık kiniga tahardım. История Вилюйских якутов, первый том, Бордонские якуты ден, түрәбіт нәхелегім. Бу бордоң нәхелеге хаан өскәбити эбити дендер. Мен бастан бу бәйім чинчиячы бұғытынан жарықтанамын. Бәйбіт архипытыттан көрден көрбітім олы хуақ. Онын де Москваға хытар документтер гараға онны бара болу ден көрдүй бар бітім. Бу манна документ болбутум. Ол көрдүй хиджамы тыгынчағы сөз бейон тоғысыллақ документы онны хурулларынан боллағына били хирбит жаһага барбыт, хирбит жаһагар хурибуттарынан мандык дебиттер. Бу биги төрүттер бит. 300 жыл анара өттүгер келеннер бу хиге олохйондар бордоң нехилегин өскеп биттере ден. Бордоң уола дебидер уолаттара кажага нарын болгун индиен аттара баллар. Жону көрдүй бардагым бу. Ол архивка уатты сүйетягыны. Онна чакчы булан ылбытым. Жонтан хеттеран ана ол бордоң олаттарын булан ылаттатым. Агыс оллага биттен бордоң тойон, ити бордоң нехелектер баллар дити. Билген хунтарга бир бар, нюрбага бир бар. Онтан тыгынча тоғыз сүрбе 5 ыллаqa ученый Гаврил Васильевич Киснафонтов тиен көрөрүгер. Агыс тыгынчаттан такка кехилак 6 бордоң бар бит. Жаунадан көрüm. Бастан ханнолар буттар эбити денге. Үлелетим онны боллагына сине төрдүгөр батубия ити туогунан иген үрактарынан олар буттар синеннен. Бордоңнор, жаркаттар, ити нахаралар, нөрүктәйлер ген бары. Онтан тыгынча 600 төрдөн 2 төрдөн 100 төрдөн 9 жылларга ити бүлүдеки хагырыялар. Хагыры буттар эбит. Интерьерген туран öğrettim дир боллакка. Бөлүү хакаларын туһунан холобур улахан чинчии хуох того тийбиттери туох бир чинеттен кайдах олоксуй буттары каннык нехлектер ким диен аттак жоннор тийбиттери диенге тылы. Бу манна хама интерине диен жахак книгелери баллар. Ол жахак книгелеригер жоната бар. Бу кихи бачча кихи төлөтө, бу кихи бачча халы берде диен. Онун балланы холобур бу бордоң болагар актыллы
Жоннорунан хирдетен билигин биһиги төрүттер битин булар кыактаакпыт, холобур бут манна киирбит тыгынча хэтте хүс түтүө тыллаах документга тыгынча хэтте хүс 6-9 киһи аатактыллар. Билинги уяга куяр ситими туганан холобур хас бирди киһи ханнык баарар архивка тиен үлелир кыактаах. Бу уайты сүйени просто хатаан аагык каренада. Аны туран ити биһиги биллилях историктар быт, ученыйдар быт, уайты сүйени вереппит жоннор агаяга хуактар. Василий Николаевич Иванов, Окладников, Токарев, Долгих, курдугулахан ученыйдар төһөлөөх документы ахпыттара, билбиттере, чинчийбиттере, булбуттара болуй, олгынан барын билинге дылы холобур көстө турар. Көстө турар. Onun бала интерьерге кихияка тематынан көрөн холобур хим бир тугара булан улаган. Onu буллахына хүрдәг үеребин. Мен аны туран бәйметтибин бу фотортагата тиенеме бир улахан булумнулахпын бәйм төрүттербер. Тоҕодиэтэхха манна булбуппунан 9 көлүөнэҕэ дыл тиидээҕим ди. Тыынча 996 бу ревизская сказканы кыттакасыаммын. Онтон туран тыынча хэтте хүсүрбе бир хыллаах ол хаҥалас улуухун киэнигэр арай Иделги Кыланов диэн киһи. Кылан уола Иделги диэн улаата мен төрдүм. Ону булан ыллым. Чахчы ол кини уолаттара наан тыынча хэтте 116-га бүлүүгэ көстө диэн бар. Onun хаҥаластартан хаантардабын диэн эмиэ. Иккис кинигем хаҥаластарга ананыага, хаҥала сахаларыгар, онна мекиллер әрі жабын. Жабилигин төрүчүнү үөретиге жон интерьеhe үрдәк күстәк. Манна бие халбақты келен үөретеллер. Онтан жабу мен көрдөрөкпүн багара дыылам бу ревизская сказка тыынча хэтте 196 хыллаагы. Бу манна töhөлөк көрбүтэ барта бар олгунан баран биеги бу элбахи надерин учоттамыт бартын хыппараа көрдүбүт бу жылалар. Хеп бу жылалар хыппараа көрбүт быгытынан билигин бу подлинниктары мен бу хейхары көрдүрөбүн. Уже бу хранилищеттен такыбаттар. Жон маннык арыян көрбөт барта хыппараа көһөн оцифрованный аны туран сайка турар. Холобур ханнык барар кирен көрөр. Бу манна хамай интерьене диен, онна хамай хынная диен мен ханык бар бу манна хакалы аттарынан жому туруллах жаллар бары. Холобур бу Антон Николаев диен киһи по-якутски Чорос Киленев 15 састах 2 кергеннах эбит Фёкла Иванова по-якутски Кенчари Марахина старинная олата Марахин кыга Кенчари диен 2 кергене уян Бюкесева диен, Бюкес кыга уян диен. Осип диен киһибит по-якутски Кут диен. Бу Кут диен атын халбактык береллере биттен көрөн харбытым. Эрки атыгар холобур ити айылгага хыганнах, олонкого сыганнах уонна туха көтөр сүүрер атыгар моксогол диен ого. Ологону сөбүлән аттыллар бит. Аянниттен эрки яка элбагат көстөрч. Бу кайдойдулар быгылагы? Бу боллагына өлүөхөмө комиссарстватын жархан нехелеге. Нохчук Мохтукуев, билин хунтар жархана. Нохчук Мохтукуев, князь Терната. Касыллагы? Тыгынча хэтте 196 хыллах. Билигин кимере уолун кыха гиндендер уун баатыры тутталар же. Онду банны көстүбетчи бурусту огостук атыналар же. Хуа кыха ола ден хуруллубат холобур бу табахан Күсентеев бар хеп. Дого Күсентеев дебиттер, потому что Күсентей ола табахан. Биле анучалы туакка фамилия бар болуктак тентен Күсентеев дилдер. Күсентей ола ден хуруллубаппа Күсентей ола табахан ден холобуруну бэйэн тахараган. Бу төрүчүнү үөретээчерген хачугай материал хыжыребит. Де. Холобурда бу төрдө болла хантан керген ылбыта кытта бар бу холобур. У него жена Анна Прокопьева по-якутски Джаяна Дегинчина старинная Деяна. Хеттон хагардылоларым баран бараксан өлбөт ден урулла хыджар. Таянни ден. Бу ологогон Таянни ден атынар берилер. Бу быттыя, быча, куяска ден, кысата куяска.
Долгуста бүттен кысаты кыр. Белех тем бар кысаты. Лаврентий, по-якутски Могус, отутастах. У него жена Акулина, по-якутски Тентебей, взятая Нахарской волости князя Никиты Кириллова у Якута Мекчирге. За Колым. Ылбытабит Нахар волахаттан кергенин. У них дочь после ревизии рожденная Мелигир ден кыстах. Он на Матвей Чинянев уже брата бит, Юльбебес састах, Федот тем бары бит. Жабу аны бу саргыр эрегин по крещению Макар Иванов болан халбы дити. Оны жоннары теллерди бу холобрити тохтиллер. Би фамилия бутын хантанера дворяннартан иген ылбып битин диллер. Аны буту тух агабыт бәйте бертелер. Аны холобр Макарду кимду Ивановту Дичковскайду дени холобра. Вот. Бу мандан нахал бахны хелеккене бар. Бу көрөңөрө бачча тух-тухары. Вот. Бу бирире документ боллага, өссел бак боллага. Да, хас улус айы бар. Хас нехелег айы бар. Аны бу документ бутеме 9 ревизия бар бута дейбит. 10 ревизияттен бияка холобр агыга бар. Бу боллана тыгынча агы сүз 16 хыллах ревизке сказка. Манна жомут нучалы барбыттар уже, нучалы. Фамилиялар аттарыгин. Үксүлері, ағаяқ бұ хақалыат. Оны тебілі-білі хүрақтен иден әметіні христианизацияға, православияға көхірүйден улақан духовенствоға улақан рол, улақан туақ хүктәрілі біті. Онлықтан жаға қыттан үлгота көрілер әді. Нучалы атыллаққына, үссылыға. Олығын бейі жонлар бітемен, нәме интересті ақтар боллады. Нучалы атылан бараннар жаға ақтарын төләбеттер әді үссыл. Олығын әметік көхейлін анық. Нучалы аққа көспіттері. Білін әділі нучалы аттақ бұд бары. Онан де. История бұд анық кем кәрі әйтеден етенні көрдерір қолыбыр. Бұлыр қолыбыр хақардаққа ден мен ханырбынан хақалы аттағардақ бітіне ден ханырбын. Оның қолыбыр білінге хақалы аттар көпперен туара үчөй билек кыргывай аттар бер хатылларды. Отто бу манны көрдө хабаллана олукка жахакка хыаннах, кехи туттар майгытыгар, былыргы өбүгөлөр бит аттарын эмеңереллери бит. Оны оксенен былыргы бэбит хакалар хуруллу батах номоктору история бит неме көрдөрөр. Маны аттары үйрөтиден туспана ука бар, анамастика ден. Onun bollarına cemiye jarıktanı kanadı. Otten bu össe bir interehindey jılanı kördürüyekpin bagarabın. Bu jılaga bollagına tığınça ağı sürbe üsüllah dokumen hurullarından tığınça ağı sürbe hıllahka Устав об управлении народцев Сибириден документ ақарыгар бумантан көрдөп биттер. Онны 5 улус бахалыктары бу хурияны таллар. Онны интерехине ден хурияллан бихиги айы тоян таңараллах бүттен. Онна самай хынная тоқтен. Бихиги төрүттер бит сақалар эллейттен, онна омағайттан төрүттәк биттен. Бу манна хуруллайдер бу документга. Предки наши в самой глубокой древности, как из словесных преданий старейшин известно были 2 человека. Один из братских Амагой, другой из татар Эллей. Onun чахчы документга буманниктен хурулларынан онна табихи төрүттер бит отчотоога тыынчага сүсүрбөй сыллаакка бээлерин өбүгөлериттен истен эмиоттон маннык хурукка кирдегади. Onun arxiv dokumentlara onna ühüyen nomaq söptü behiylere bu çağılxay xolu bura bu bolar. Arxiv kabar qarallıhadır dokument.